Omuriterano rwahenderera izoba abakristo bashabwa kurekeraho kuryana kureka bakwatanise okwerinda okwebaganisamu. Konkana yebarera hango taturekire ntwahemuka. Nayebarera hango taturekire ntwatekateka ekintu nk'eki kyagwa omu mingi. Ekyamaani munonga n'okwetegereza enkora za Ruhanga. Ruhanga ori kugira ngo omuntu twarakutsibura orubaju oru ohindure n'oru hagira wataho omushayi omuntu orushoborokera mu nsi oburori rushoborokeraho gute okagutaho enkora za Ruhanga zigumire. Oruterano oru rumazire biro mu kageti kandi enkuyanja yakira Yesu Kristo nkomujeni w'amagara gabo. Erizoba yatera n'amasiba twatera ndaha habo izina ryawe rukuru manya abantu benyine batera ntabwo enshonga zitari zimwe mukama n'umutata gatari mawe agagumire muri hanga yagarika yayemera nagarika namure mbone Kigali kiri cyanyongera kuzinwa imwa bungenda na burigendo naza kongera fitina Ruhanga no kumuha kitibisa ahereza bamukame kigambo cyo mushikwara tureke kugenda n'amahari. Iyo noreba amaharga Abraham na Ruth n'ugaraganga n'ugaraganga barisaba. Omakuru agandi Bishop w'uburebezi Hoima Right Reverend Vincent Kirabo yahiga abikereza gukora n'amani batunguke kandi yabashaba okutebwa kombe ko musingi gwekereziya. Bishop yagambe ebyo byabakurira omukoro gwo kujaguza ekiro kya Andereyo kirire kandi abaronde 13 batebwa emikono ahekereziya ya St Mary's Catholic Church omutawuni ya Kagadi. Taja nonjo mu maka amaka nugo musingi gwekereziya ntugonza buli mu Kristo abe n'ekintu ekyari kukora omumaka ekintu ekiri kutaja sente ekintu ekiri kuombeka amaka parisha itwenu otungizo mulisa ya kwa confirmation abana bayikire bina 13 ekyo tukisimira mukama kusima abazaire abasoboyire kuleta abana banyu abato kuongera kumanya edini tukubasaba mugende muongera abana bano kubasomesa ngo kubakali bati no munamba zabo bakule ni bamanye edini. Emmanuel Mukiza mukuru w'abakristo mu Vicariate ya Kagadi na Vincent Bamukunda mukuru w'abashija ombereberezi wa Hoima basima Bishop abo kwegesaje. Catholic Church kwa turu mukuru gwembaganisa komani munonga tubunjishizo mureisa yayizire okunyweza ningashi okuhereza isakramento ya confirmation esinganto okunywera omudini yako. Sima Ruhanga abumukuru gwerizoba kandi gwayebemberwa abashija kandi twakora kurunji in fact yabashya bayebemberwa mu kimwe cyona so ni Sima Ruhanga kandi Sima mugisa witu Sima Bishop abo kwembera kurunji kandi akatunsa n'abantu na confirmation. Gashaka Paulo turi yamureba na Thomas tumwebaza. Twakugirira